there be no footage videotaped until after Huitau. The group have asked that so that it's a surprise when we get on stage. It's more so for their confidence. By all means, take photos if you want to, just be mindful that the other states probably want to know what everybody's doing. It's not a competition, but for their sake, it's really important to ensure that they're safe and caring for them. ngā nui titi e ngā nui tātā. I roto ki tā huru o tau tātou nei whare. Whare ki te atua. Te reki mihi, reki mai, tau mai, ki ara rau mai. Te tapu mai, o tātou matua nui itera. Itera, nā reira. Nau mahara mai te whānau. Anei te whānau nei, anei te whānau mā. Ko te whānau tēnei ko te mirirani. Ko te mirirani, tū nei, I roto I te kapa, me te haka, me ngā waiata ki te atua, I roto I te tito nei, te nei timi. Pōpota noi o te kōrero ki a koutou, I te aki nei, nā reira nau māra mai te tau, whakatau mai nei, te nei timihi, a te nei timihi. Welcome, welcome, welcome to our whānau, kapahaka, I te pōaki ake nei. Good to see you all. As you know, we're going up north to our whananga up there, and I've been told that we don't need to take our passport, but we need to take our up. So our couple's been practicing for the last i ngā wā. Nā reira, mihi atu ki a tātou. If we could ask you, please, to refrain from taking any photos or any film at this time, because we do not want to go on to social media. All photos can be taken of me afterwards, so that's a perfect time. All right? So nā reira e te whānau, I mai anō, I tēnei wā. This is our full bracket that will be done next week. Yeah, nā reira, I'll start us with a karakia and nā reira, te whānau. Ni noi tātou. Our concentration is definitely far. As we hundi bēo get the tōre at this time as our humble service. Grateful that we are to be here at this time. Grateful that we are to serve you, to grow closer to the Heavenly Father. Grateful to share our
our teachers, and the patience that they have for us. Grateful for our leaders who guide us, who guide our kapa every practice, every day. Grateful for our partners. Grateful for our leaders within the gospel and the scriptures that guide us here. We're grateful indeed for patience, for love, and for kindness. It's our humble prayer in the name of our Lord and our Saviour, Jesus Christ. Amen.
Kia nei te kōre, ko te atu oru. Nāna ngā mea katoa. Ko tāta mahi anga me mā te hāhia Uraiti. Ko tangohia e ngā tau. I ngā mea o te ao. Ka huri tātou. He hungata. Ko mātai kei te hungata po te hāhia Uraiti e tau nei. Anō te pai te āhua raka e te noho maunga tai nō ngā tuakana ina lai te whakaaro po tai tihei. Maungia mea! Sa! Wā, te muri rawi! Tōra mea tika! Tika! Wā kua kora wai tia ki te panate! Wā kua! Ia i hukarai ki me! Wā te kua tuku wā ngā muri a ke te! Wā te mā te amu ware! Wā te tuna ki te atu a te mato! Ia i hukarai ki te wai rā! Ia mau ki te! Wā ki te aroha! Wā ki te aroha! Wā te atu a te! Muri a te! Wai ura te! Wai a te te! Wai a!
ko e tātata whakuru. Kia koutou i tēnei wā, tēnei te mihi, tēnei te mihi mai o hata a tātou. I runga i tēnā o hata o te tuatahi me te matua pūrea, ki te matua nui te rangi, te matua ora tonu. Kei reira te whakaaro tahi, kei reira te whakaaro whakamutunga, nā ana i whaka, ko ia te tīmatanga, ko ia te whakamutunga o ngā mea katoa, nā reira kōri ki tōna i matapu. I awa hotaka i tuku mihi a tika koutou i tēnei. Ka wea nenu mātou o koutou ara, o koutou mana, o koutou a hotaka kasa ki runga i tata mai ata mira i te whanikatua ngahu. Engari nā, tūko atu mātou ki mai, whakapuna ana i te atua. Tangata mai te alu muraiti, te wairua tapu, te kai o ngā kai. Toko toru tapu, nā rātea manaki e tiaki a tapu i tēnei. Nā reira te whānei whānei, e mihi tēnei ka koutou, mai te manama te mihi kia koutou kata. Hui rau nei te kore te nama tau, tēnā koutou ki ora tātou katoa, just a huge mihi tōna whānei at this time. It's been a long journey, beautiful journey, but we stand prepared to take your mana, your whānei, your aroha on the stage of the Ngāpuhi. That we can stand as a voice to our members here, to our whānau here in our Waikato area, to say that we are members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Some of us aren't even members, okay? It's this kaupapa that brings everyone together. But in saying that a kaupapa that brings everyone together, our kaupapa is a whakapuna, we believe in God, the eternal Father and His Son, Jesus Christ, and the Holy Ghost. We stand as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thank you all for coming here this evening. Mihi tēnei ki a koutou katoa. Huri rau nei te kore tēnā katoa, tēnā katoa. Kia ora katoa. There's always people to thank, eh? There's always people to thank. Any mahi, and start with our leaders. They were the inspirations for our come up. And they got put up with it anyway, you've got to talk to them. They got fun. So, special thank you to our Waitai whānau who are from the Temple View State. Whairangi, who drive our tōpapa. Make sure we know normal tū, tika, he rāme, katoa. Thank you for everyone for coming to Roku, multi-state, Roku, Kauri, Hamilton State, Temple View State. Whānau tata, ko te mea kia, ko te hauparo o te whānau, tata, ili mau. Anō hoki, before we close, before I pass the time on, by Eliza and Dana, just have a quick order. Awesome to see you here tonight in the road. Before you get up, sometimes parents.